a very thin layer ahagati yensi na that spiritual world. Mujurizi mandi yo ni nkusya hokuza hata wa banu ho wimukira ashamwe na wano tamu ara mugitemu uyumuke atotandike barenyo tandike gamba na ruhanga wawe na ija kuba nakuretera okumanya byona byone biri kugenda in the spiritual world. Then you pray against them washanga biri kubi, then washanga biri kurungi no yongera kushabaranga yongere kubihamisiriza, then you push. Otherwise taro gani mageza kukwasa kweza kuja ngo kuza hansi yo mugorora mujurizi ngebyanyu byakare yo kuja ngo kuzacitome biro ho washabira mujurizi ebyo wapi ahabwo kuba nabo benyine nabone bamwe abakwambije kututuganye kiro aba mukuja ngo bariyo mbitoma bariyo bagete mirinzi bageta now what about think betegereza but you see I have a different thinking hati you know anyway nacho think chimanya nechakuti ketegereza but I feel like anyway ninga mugure zije miringa yingwa ninda mujwire aho mbaje n'abagure miringa ngo yonebe kwatoro umwanya twaza shana ndomu ya Iran no kwetu atandika tyo banyabito program je ya system ka kandi nsagwa tine Gideon Senyomo arije kwa naturetera umwa bintu umurimo barukora kwasa kutu inspiringa okutworekayo ibitura ntwanga gukora tukashanga ngo twabikora ntubasa kugira iki twatungamo nico tunji charity yo muhereza nyine Vincent Mujurizi kandi kwetu atandika tyo cyo kunyone cya Sting kasheshe nkaka nakweshengereza taragazuru ndako kunywa kabo kwanikagarira mu amani babarire bakwingise nyekiro you show them that you are no go zone ogumize mu no kore mu yawe cyangwa mushaka tumurarizo mu ndeku tusarare tumuhingisa nkamana kagine koresa ko kunywa ka Sting okore mirimo yabo gendere kandi base ugire cyo watungamo aba Swift Initiatives Limited bino omworeko okutandukana na nizo waryanye nchakare omurika cheka kandi mpake biro mukaga byo kwa mushanju nabo cyo tinkwenda ngo bore okubegitaho utakaja ngo it is late teresi mwezi ya screen aho bakwitsirize kwija kureta niwe bya kubyoreka kandi nitabantu batosha tuzeyo tuze kureba what is happening in the world nebinje biryo muzi bitari kumanya kane biri ku apply ngo magara gitu so emyore konkeji ebyembye bye kubegenderire okubasa korangu nito yatu yayo Gideon yahereze okuhika hito abantuza live and clear. Good morning Gideon tukureba kandi nyesigangu niwe no tureba muri wa TV West amazina Senyomo Gideon nakashonshoche no murimo gwanje Vincent na Charity ni muri wa TV West awachi turi omwanyogu ntonja kwizusya iwo muzire na munonga ayino omunyeto nari wo munyeto atatunjire echo kukora oshime kuba nokora ki tukuretera ubuntu nkobo konja kumanya oshime kuba nokora ki amurundo kutiyo murembo rwambara ahishomeri ya Uganda Matters Primary School abwachi turi omwanyogu twatayira afande binjo ko ni mweta askari ni bakora muri muki baskani bo bantu abakuma gate ogo no mwami Oscar mukurebe kanyuma nuwe twenda kutayayisa ayonje kutuganirira omurimogu yagumara mbwire ki bitu go murimo go kuma gate na munonge yishomero oshime kuba oyeje kwingana ki nuetagisa ki kamwakire mwami Oscar ntwasa kuza tuganire obugambo bibiri bisatu mwami Sanyu just to live at TV West kankuye kacha murimo gwawe to live at TV West nyine tuganira murimo gwawe amazina gawo genyine emyaka na no murimo gumazire mbwire ki amazina ni bayita Sanyu David. Okay. Murimo gumazire emyaka 8. Okay. Tuganira murimo ogu murimo gutanguhi. Okay. Kandi kwa ntari kuja ngwanguhi. Okay. Abo kuba gurimu ibizibu by'emiringo mingi kubugana hageta ampa. Okay. Omubana. Okay. Ombazire. Okay. Nabana bantu bakutaho mu gate. Okay. Tuga murimo umyaka 8 niki cyakarize kuzo murimo ogu na munongo go muri wa TV West akubasa kubana itengiso mwana we okuzo murimo ogu gukabe guri murunju konka hari abantu bo kubugabugana batakumanya ekibakwiye bakukora ati kutora ampa wena ngo arabe nka hampa hati muhonda na musyo konka hani ukabire gutine nshonga umyaka 8 okayuja waguza mota umyaka 8 nyuka banza kuba musomesa. Okay. Kaba teacher. Okay. Akona I was not qualified. Okay. Then
ibyo kushimisa nabirugamu Okay. hati natondeka kuronda imirimo mba gukora amasomero kandi kugira ngo kandi amanyire kutura n'abana Okay. cyankorera cyambera kirungi. Okay. Warabankai wijankai notasio challenges yesu arebangu umwe abantu bakuteganisa. Na mnongo go muri wa TV West na mnonga ino mwana kwenda kuzanka gate. Ari abantu abaryo ko bashobirwe. Basa kubagambira level yo wayikireho kandi ukija wataho to mu rumogu emitunkebyo. Hati no kuja gutahamu nkija nkabanza gukora level angel kejya mpa opposite na ntare. Okay. Aho mbona natandishire. Kunga mukutandika ungatandika hundi kirina. Okay. Niza Wapa grading. na hapa grading. Okay. Hati kuruga mpo natunga experience kandi namanywa. Okay. Hata naguma abantu bakunyita bakuntwara bakunteka amima ahanda masomega nago nagiye mubona. Okay. Qualification yo kuzo mu rumogo ka shimechikwingana ki na mnongo gwa kwenda kuza umwana w'unari yakutekateka ngo kuza gate kibasa kuba kigumira. Aha gate wakuzo kigumire cyangu yakubashimira kwa n'umunyo gambo ruzungu. Okay. Yes. Okay. Kona bugana abantu imiringo minji. Okay. So ni kubona umunyo gambo ruzungu osomireho. Nibwo kikwangwira. Okay. Ibindi bikwate ibindi bishimu kwa no manya. Ibindi cyo no manya. Nuko no manya kwetegereza abantu kugamba no muntu kurunji. Okay. Yiza no rumi rwa higuru ukagambira hansi. Okay. Aha. Kwali umwaka watagana. Okay. Uwo muntu nayiza we ayiza nagambira higuru. Ati ya nagambira higuru yo kweto hansi kugamba mpora kuyina ngo mworobye mukwatagane. Okay. Umuntu nasa kwebuzo gambira higuru nko kuwa. Kwijana na kambwe nagana ibigambo byinje yayina maryo minji. Okay. Na ngo akurabeho ningasha kweta kwenda gukora. Okay. Hato yino kumworobye ukagambira hansi. Then mukabona kubugana mukakwatagana kwatunge cya kwenda ni ukatunge cyo kwenda. Okay. Umwe wa TV wose amaze Nsenyomo Gideon twino mu amisanyo ogutiriya ishumira ya Ghana Matters Primary School yaheze imyaka 8 arukuma gate studio tugambaho no kwakira abana bakutaho mu gate no kubarinda butashohora n'ibintu nkebyo nagamba okurinda abantu butashobora iwo agate no kora muri mu kigwenyine umuntu ngo yo gukora agate no kubina abana yabakusohora kugira ngo tibatoroka kandi yabakutamu kugira ngo bataha mu giti batunga accident agate. Okay. Kontrol ngaba boda nawe motoka kugira ngo abana bataha muje kandi bashobora basohora tibaje wateganisibwa. Tugamba izoba ryawe no rutandikota. Izoba ryanje nitandike kiro nyo. Okay. Akwa ni ncera kare mbana kinini ngoma yo kuza kwemereramo. Okay. Ijana hatakaba harofa hatakaba kubi umuze yana atahamu ari harungi. Okay. Bana kirininga kimara kirininga shazingahi sai kumize kiro. Okay. Yani wishesesa nanye naba nzwara nyemera mpantegereza abana. Okay. Mpaka izoba rirarenga. Mpaka sai 12. Okay. 12 kamili ampondo gwa abandi nabo basitama kandi. Chikumasaro mo shifts. Ari mu shifts. Okay. Ize kiro nezihango. Konki hango nyine kuba ndiho nyenka. Okay. Hato hari umuntu yari nakurebe gisha yakunda mu rumogo. Tugambira akasente range no basubuta gamba sente zenyu ko ngano sagamba range umuntu wazo mu burumo bwa sikaro kuzageta lisi notaseki notase na neki estimates ati wazo mu bwa sikari ungana bwo tibya department yo gukoramo. Okay. Tikugira ngo iyo kuzabona bakwa sente zikusone ziwakozire kuriya kandi bakosete kuba kuhereza nikarungi kuba kubyo kuba kushashura no saving aho kandi ushimko yino na ayita yimo kumana kwatagana n'abazire hamwe n'abashomeso munda. Okay. Kugira ngo mu gwagenda gi. Okay. Ubu tukwira ikimotoke kirika nyuma kikija kurabaho emotoke ibintu bimwe bikoro mu ishomereri kija kwakira ibintu bitarimo na bimwe mbasa kwija kurabaho kija kwakira ibintu bitarimo na mnongo burofa askari azakoro mu rumugwe cyo ryo noreba a screen ogongo mu rumugo bwa askari naba nakore ibintu byona ayino kwijuka kwigura gate ece kimotoke cyo cyarabaho kija kwakira nebya city council yambara nicyo yakigurra okureba ngo cyanja gukora umurimo wo kuyora na mnonga kasasiro kubera mu ishomero mu matu yo mu rembo rwambara to kunagije rero kasasiro oyine kurinde motoka oyine kukitebe kanzo kajirundana ukategereze motoka ikija ikajakira katugaruko wa mwami sanyo anje kutuganirira na mnongo mu rugo bwa askari obo tukendera ubugambo bwa mpero na mnongo go muri bwa TV West ukabura kwawo umuziri na mnongo mu nyitaruga y'umurimo Ate ukabura kwanje kabe ni mpabura abantu bona na munonga nkabazira bakutaho mu gate
yanatamo yaje byashanga ageze nyina kwikirizana nabyo abingi nayija ayene ngo cyaje cyashanga ageti bakitembera cyara bahiguru mwe ni pabara bazire kugira ngo ibasanga ageti biraje gishomero aguma babyorobera batambure nabyo kandi aha murimo tugwine songa no wako bari kugwena nawe atakagutina ngo n'umurimo mubi ni murungi kwagura akasente ngo gutahiza no kweza kwenda gukora umuka yawe n'ishimwe umahamagara gabo uzwaraje family ugireberera ufuna nicyo kujya kirunyo ryana ubanka abandi hari umuzira ari nakureba ya leta umwana just ubu ngo buhabuze ko kari ya TV umwana yakumuhereza kwija yishomero ashime kuba namuhereza bikwato jina n'ingendro roki umwana yanaje yishomero ashime kujya school uniform kuyenda kumanya umwana wishomero impejya kutahamo deni ayine kuba yine byone byamupakingira kugira ngo yako umuntu ashobora kandi gushora hero kuba umwana yatahira umuntu amunuye kumusanga ashobora garuka hera kumpa sohore naba yakumamba nagagaro sohore umwana yanataha so umwana yawa umuziri yamwohereza amuheza kimwe cyo zikwetengwa kugira ngo atakagaruke biza kuteganisibwa kandi ningasishika mubura kandi akasiba atine cha oba no bakupakingira oba yaje atine kitaboye atine karamu ayine kujana bye byumva kugira ngo atakagaruke kuteganisibwa aba boda boda nbacha kureta barwa nare bantu bobinji obuhabuzi bwawo aba boda boda mnungu ari muzira aba boda boda ari wa boda boda kureta umwana ikahageta kamunaga akamutambika harahageti atamunya umwana boya ataho mwishomero bati yatahamo mwe boda bari nimba habura wareta umwana yatokwaza kutaho mwishomero muheza askari mutobera yashime kubanaza amazina naskani Sanyu David afande Uganda Matters Primary School Sanyu David afande Uganda Matters Primary School nota twira mukashonsheje ko murimo gwanje ebigambo yagamba bingi iwe wihamukiha naskani Senyomo Gideon aho murembo rambara kangaro mu studio Vincent Mujurizi na Charity bagumze na program ya Simuka Gideon wabare kuturetera afande Sanyu yes ninjira ngo mchene mtwarize ya mataringo mu nshongeji kutandika nkakirina not necessary de kuba wagira muchaka ninga kwa waje gukora ki then ukahendera bakwereza bwa fande they are like akasto twiraha ni 20 mchene mtwarize yawe hatugera hageti abo ka business yo kugira ngo abana ko barishe batahe mu mbuteka bashohoro mbuteka hatagira intruder uwija akataha muko kwakwenda aratahe mobo muhanditsire muye namba Yesu muna sign it mengu nogu na nogu hije motoko zigurure ngen just no kurabira mwaho bahasigaruka za hageta agwe mcyo nimtwarize yawe na nemeke yo mazire nabantu I think the job needs much ngwetaga binji icyo kubanza bamura yajangu hari umuntu uri kwijana ashakara no itaga kandi yo gambira hansi ubwo mu rumechi ngumanya ho waza uzuru guteruka ho babeta batara babuzukurugaho short what hot tempered tempers zans fluctuating no ito muntu waburi yageti abo kubati no reba so many people have a mentality ngumukumi ahageti tayine chaman chakumanyisa hari umuntu ari kwija tiyaramsia tiyabu atogona reba tine nambunde chikumanyisa ngo nibyembundo kuvuntaragire yo now hato umuntu ayiza uza kurura umuntu natamu bakama bakuriana ba requestinga ngo umuntu watamuno hato shanganiyo no entago mu kumjotizo handika tayi namba yawe Yesu mama zina address ino enda kino rugahiwa kugira ngo in case of anything but tracing wana tamu aba mwabantu ya not cooperative hati you have got to be that patient person and calm hatu washanga ariho umuntu uriyo we wayaza kuba Nesteruka na ugwisa kagwage so wachuraja to mugiga nasha icya kabiri nice na umuntu ari kubasa kuba defensive because you may be at the gate kugira ngo nacyayitangisa you can detect ngogo umuntu ari harmful atkango cyo kurebera ine community nka Uganda Matters Primary School ibabari ninga katuko sogo mwanyo gwitu hariho umuntu ayine byafire na no mukozi samwe kongana chimango go mukozi burusha emwe yakasheshe na atamu nakorora munariga mu bundu mwabazi hata bamwe nabasa kwenda kwiza ku defend kwa attacking nimbaza sente zanje takazimpire ninga hata hisha ushangana ndakuza gukora kabo munda kandi nanda kuraba gate do you think so aha yo umurimo gutinga kozere tinga gukora hoga kongari teka ngo umuntu bakutaha gate nga gate man asheme kuba ariyo muntu ari vigilant ari kwetegereza je amanya togo umuntu wija nasa kuba atari umuntu waburijo kandi asheme kuba ariyo muntu who can defend ibyo munda ya gate kugira ngo nyensakare batiza kugira ngo Charity nakora TV West
no mango umuntu aryo mutawuni yaza yamwihayo. What is the rule? I mean, umugasho gwa gate nugu. Hey. Konko ije witumba kwate bino. Actually, I want to advise abantu bona bo ku abinegeti. Abinegeti ziruha bakumi. Ashebe kuba ari yo gumuntu atakunywa kebwa. Rero bundu bakamuraba atakumanya. Kandi asheme nywa bwanje. Egete sheme kubera h'ikwato. Because then setabukire abamutino. In case of anything bakambar, right? In case of anything bakambar, right? Yes. Hanyo nyenda kuganda. Turiyana tugamba because I saw it somewhere. Umuntu nasaguruka kuri yawe bwagamba hatabikunda. Ninga mwine mpara nazanya je twenda tinyana amanyi. Ninga gete shebe kwerese chu na amani kayitwa. I feel confident. Sure. Atukororiro mbafumu nkazaha nkagambe by'abafumu njuma yisangu yona. Ni najati ninyarugamba. Yahe cyano cyeco. So gete shebe kubera he kintu ekikubasa cyayetaje. Ekikubaza ujangu garukayo. Konga bitari bujanga umusindikane umukiza manu utari mustiro kore bwano. Twendeze birungi afande nabafande mwena bari hagate z'abantu hagate z'amashumero hagate za company hagate za bank hagate za hotel hagate you're dealing with so many people. We really wish you the best in so doing. Abo kwastari echo rahanga kongera mutwane twe abantu nebinji kandi bateganisa ko kwafande ya kigamba konka n'umurimo natasya abisaheka kandi jawa muri kuyana shaja ngo najwara ho naje abasa kuba umuntu mbantu twaza kumura abanywanyi bitu tugaruka tuyine papura z'amakuru program ikiri sisimuka Otaferwa por kwego kakarungi munoga karavunika ka nikaswitari mawe akeshongora kwa maizo mushiya wenika ha ni mkhereza aka driver wanje ni driver wanje rahihi bata kuntwara ho ababo kushaririza ne bende buhire wakashindikiro mushisha wanje robata ryabanje ye baramunoga robatoha yabanjira abandi bagira bata barere Otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake kataka kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereze nko kwishatu eziraribwa abajenyi umushango gwe nkoko ezuwa nibire nangwa muyizi reka ndete yebitoke nki 10 nesano yinwa bataka mu nkwata amakaga kanga kandi ne no mangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataro koko ataro mbuzi ataro honte utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera icyo tikachikora gasha kira amakaga ndoronda love you, sweetheart. Shovangirirwe. I love you. Oyi no
emikoro nk'embaga AGM za sako graduations emipira n'enkunga n'izindi noyenda ngu abantu bazirebe live ningasha ubutuno aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ningasha ubutuno tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina 14 ashatu n'ishatu nshanju not TV West nehinda ebyizo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi twagaruka cyo twine empapura zitu z'amakuru aha empapura zitu za buri zoba nizishobora nambone zerizobe birabina mukaga byo kwezi kwa mukaga izo rero akana tuzinaha twine bukede ngo ruturaga singira 10 mushobora buri zoba twine na the new vision renewal singi 12 shoboraga buri zoba charke that it still apply that ladies first let it apply urupapura urwa bukede akasheshekera izuba nca ya rero kanzireye wafite mu ruganda wa denzaribwa shema murahure nibyebyo mutanganye now urupapura rwa bukede majanto wa Irani akute rusamvu ababegera Israeli atideho bana atideho basatu ate Donald Trump alarise okuda Iran mu biwundo amakuru garyaha urunotero rwa Iran hamwe na Israel beitu intarones gendo misho mahanga gatar gamwe na gamwe bakfu umuntu bushabusha no barazi kushobera bari koko burukushonda na buruto beitu amhergwizana berarabi yatushasha hahango mnonga. So this is what is happening between Iran and Israel. And of course America na yerumu mkeru kuhatira akatambi kasobi kajeyo mission za Nixon neminana biryaha nojuka Nixon agasirwa ari nyuma y'imtehimbwa umushango kugira ngo aryomwe ahabisire Joan Kagezi wabaryumaramuzi yabari omu kuchwa imishangwe yabene kwata na za bomwe za tiro muri Kampala. So noija kwa no bireba biryaha urupapura n'urwa Bukede turiyo muri rimi Uganda nbajanti yechabade kunupu anga Bobi Wine na juza impapura zo kwesimba kubwa president of course kurabira omukibina echanupu kandi nyina matsiko menji ngutino mwetsimbireho niwe barabizeho kwijanka president ahabwa president bwihangarite ya Uganda ukubasa kwaka kandente beji na nabe bine bindi ebirimo NRM ebirimo PFF ebirimo anti ebirimo nebindi byona koko kubimanya. Then ahani bajant government eyongezayo okulonda kwa LC omurundi ogwo kutano bagamba we are broke tetuyina sente mane faranga byaganyeda. So akaruru no tukarabire mu primaries then they are misho twaso tutakatera ka general abo kuba twine sente zo kutandikira okwe basebona banyabo bakuta banene babiri mu maje kubya bomu mani baba kubimanya ati nyonga cyarite bomu nimba ninjitandikira nkai mbere waha nikwe bintu bigenda nco kurebera abakiri no kugira ngo umuntu wena yakwasa kwa naye kusa hariye bisheme kwatene byo kwerinda gadget sezo na watu warekuriye mu bweza amateka ezamahe abukati cyate nantara musirikare jacket y'amahe nimba ninji hankai chumanyisa ngo bunajijira nimanye birukufayo nabwo cyo in case of anything baben ho bampozesa biriyaha
babirya abanene baba gute mu maje ku bya bomu urupapura n'urwa bukede harimo uwo mworeso gwa bride and groom tugutandika nca tomorrow is 27th yes nguza kuba 27 28 29 the whole of this weekend sakwa turi uma multipurpose hall ahabwa umurekogu ogwa bride and groom okutaha muno mutwaro gonka kandi bikweyongeraho bishomora urupapura rwawe urwa bukede Dr. asabye koti yimirize nongosereza muteka ly'amaje atenga Dr. ujja kulaba checha tusewo birumwomo ahani bajanto omulala afiride mu kuziika Dr. Kigundu amakuru gali mu rupapuro pass PLE nayo erimu ag'omwana witu owa primary 6 hamwe na primary 7 ahandi bajanto police kutuddemu ekitundu kya Greater Masaka on which grounds birumwomo asiko obulamu enkora endala ezinakuyamba okuzaara nabyo nindabirwaha urupapura n'urwa bukede turi ombya magara ndukuhenderana baja nti Katenga aduse ku KCCA n'uwohogwe abona yiruke nganjana wa professional mbyo mpira ninjira eja kwa no mireba then baja nti vira ekiriza ku mutendesi birwaha nabyo tinkwenda ngo obiferwe ahani bajangu bride and groom expo just we blayo orunakurumu runorwoka kwegamba ku uma multipurpose hall tubase okubyegita mbere kutandika na shayibiriza kasheshe onubane bigendo misho basa kumanya byo mu cwekecho echa bride and groom okuhinjirwa okugitwa na nebindi emirembereho okugwasa kubitwaza rwasharuti rwo rizoba but it is fast so I am done. Let's now welcome gentlemen. Yes, the new vision age of course nkaburijo rupapuro rwashora today no musiasya n'urwenkumezi ibiri kaburijo headline igira ngo voters choice for women MPs ati abateza karunu bagamba cy'abakazi bamemba parliament ijo mukarobantu bagira ngo bategataya ngo bakwasa twaro wembezi na wantamu bacitera mutoki kunga mwene ibintu bazo research utarifa kwa kana research yokozereha now aga namakuru kandi bishani byabo bantu ndiya Museveni directs Attorney General on Bararo azengwa akora itekere rukoreke cyo gukora Bararo ndiya Bobi Wine picks nomination forms for 2026 amakuru gariyaha and Ugandan born wins New York mayoral primary tayangwi Umunyarwanda uzarirwaha hata singire primary zo kuba mayor wa New York. You think it is a joke? It's not, because mayors are always not joking. Tishonge yangu Oweje ngufoma mayor wa New York nyuma hwaho bakamba mwita Michael Bloomberg, the richest one of the richest on this planet. So Umunyarwanda urugaka kora atyo, it's not easy. Ahashiraho wonka Genome Hall's Chinese Defense Advisor meet ababariyaha yabugine ganira byo kwerinda biza kubishango mu papura ndero mu district woman MP we want people make their choice district woman MP noza kureba mu district yo wanyu nibendo baragambashi agagariyaha mu papura urwandiro nati nibakora research bakutangarizo bunane bufo wanyoko so nubasa kutunga urupapuro ruranziye wanyoko nibagamba niyo ngeza bakura abundi kumanya barayi nareba mogu noza kurutunganiwe no byerezera urupapuro twarwo kwekace twabantu tureba Bobi Wine assures supporters of victory in 2026 elections. Okay, mbibaha ushanjemu utunje aha amakuru om advert supplements bagambachi Katanga police officer explains how swab samples are picked. A promise made is a debt unpaid.
waraganisa waratekwa kushashura hato guna kigamba cyo Simon Kaheru n'umunyamakuru korraganisa ukirize clean the payroll reclaim public resources inamazima mutebekanise ibyo bintu arashashurwa bene akora ebi bya ghost bikatamakare uko turugayo ciro urupapuro rumandi yo ningeza kukoreka mwabirumu ndukumanisa ngo harimo amakuru minji munonga business and tenders urupapuro rwakuretera pages and pages and pages harimo amakuru minji munonga the reason you need it hamebrango bya biringo tongore binji Martiza International nebindi binji munonga adverts. There are so many pages of this very paper. Ugandan born Mamadan wins New York mayor primary. Nibyebi amakuru gashomera hujuje byetegereze. But I think he's Indian. Ngakaga rumi Uganda. Iran Israel war, doubt on a nuclear damage. World Taro. Keys to unlock HIV out of your bedroom. To lock it, not to unlock. Hey! Keys to lock HIV out of ebishumuruzo byo kusibiraka koko kasirimo butatamu chenje cha. Ushana manisa chogo. Ijinatko is very interesting. No gisibira yo mbwe ntefuta. Wata hano jirota. Bayine migisa. Nothing is truer, nobler than the admission that we need a key to get rid of HIV. Wetaga kukasibira nyuma ko katarukutahira. Shiza. Jatko ni nkuru munonga shome. Hoima Stadium at 60%. Echaye cyo bakisiyo cweka nkaga cyagenda. So 40% kuburayo niba batatubi. It's promising. Amakuru gari yaombye mizano. The KCCA board is the real problem at Rugogo. Byahandikwa Aldrin Subgan bayangu love him or hate him. The KCCA board is the real problem at Rugogo. Yahandikwa. Women's Golf Day marks 10 years with nationwide celebration. Hano bajangu Messi on song. Ibya Messi na iza kukorata omu tournament ezi omu mpakezi. The new vision is sheti ijiniyo first page yitu. Tungoro paproro myanya yona erime papra zamakuru neza hati obase kumanya ibyagijamo nabinje bwahurura mune bwo kureba obitunje ogire details zamakuru agagona. The new vision rukumi amine 12 bukede rukumi. Zabana zidushyirwaho aba Green Top Schools ahabwa pre-primary hamwe na primary bashangwa hari ya ruguto rwa Masaka Kampala umucweke kiba kweta Maya aho murananziga wabanogenderera kwikansanji nabashomese mwana wawe ahaborere ngoro rwa Hands Foundation nunje munonga abo kwani bafaye munonga bakwatana na environment abana kwisiyo mwisiyo murunjo gutaruko barwaza nabweco betorirwe metene bimera nebindi kandi bagaraka bakoreka ngo process eje no bakwegese zo mwana okuhinga no kurisa kandi process bagaraka bakoreka ngo abana bayinemu assistant talent mu sports mbye mzano bajimusya bajigarra higuru kandi na music dance and drama nawo mwana nabashuwa atece kintu ninchumanya tubari kumushitamira nyensi yakija cyumbasa kumutambira binabashomesa abari ya Rengoro International ebyo kuriya n'ibirunzi bunonga ahabo kwamba bateka tekera bamango bana bine kwamba kuzobwongo bakakora je ebizamu byabo kandi bagaraka bakoreka ngo na school structures zona ziri on point tariho mwana hakikaja ukaraba ukareba wena ibintu byamushobera kandi bakoreka ngo ishomereri academically nirukoraje nabwo cyo biona babyine babirundine mwana mutware Green Top Schools pre-primary hamwe na primary isimu zabo ziza ha screen zikoporeho baganire niwo ganire nabo rebe physics structure nebindi no ija kwa no huraje abo kwa nimba manya nabarunji Rika Muchuzi Mix aka nakarunji munonga habwe byo kuriya bitu na munonga umunyama hatiwe memerera mahariya wabo tekere noija kwa no reba inyama yarebekaje oreba akahuraka hoho
kahumura kurunje mnonga then yatandika kugira emize yo kurya heru atakurya muka hatora yatandika kururuka yatandika kutera kadesimu atona byahire ninga akarurika ka muchuzi mix and karunje mnonga tinkondo shembe nako takoresa kandi nakweshengereza kagezeho ija kumbuga no muhando nkwato mungaro ojo thank you very much nakebe yinche mnonga kariyo maduka go no mwihanga tinkwenda ngo base okarugaho munywani wanje Vincent Mujuruzi anisha ngo shoborera abantu day to day then nabwanyuma tuse the best supermarket in the city niyo supermarket erukusinga y'Oburungi obuhango ekyo nkibanchi masachi niyo yonka eyokuza mukashanga mu burukindi cyo nicyo kwenda kushoppinga ombintu byone binge byo kujuti nyendeki go today ejine yashujungwa around about aho hikaho ujoti nyendeki neki noza kutaho bakurambuza kandi bakushobora ico kwenda amuherwanyuma yo kugura byona bokuba warga hano gura buri kimwe cyona bapakinga ibintu ebyo bagaruka bakudeliveringera kandi bagaruka bakwasemburingire ibintu ebyo furniture electronics ebyo munju byona ebyo kurya ibintu byona go to the supermarket call day to day omukibuga ecyambarara nabo eco iwe no kwenda okutaha maka oine office nonda kugikoraje ezizitweta office cabinets safe ze sentima ba banka nangwana no mukono basawujuti nyenda aho kubika nebindi byona bashire noja kuba wacheza nibakudeliveringera kandi basiga bakutebekaniza. Okay, mbwenaho noho twandisha ngo oyirukanzire omba day to day sumi yabona noti mushanje noti mukaga noti ibiri baterere hati noja kwa no shoborekerwa bundi bitabasa kusyaho mwene byogereho kutwarira hamwe tukugenderera kuza omukahumuro inkwijusya ngo echo kunyone cha Sting abo kwanchigarira mwamani it switches your life on again so tinkwendo zaho guye ojabirre urondaho kwata habura ndwena actually Sting eri here in the house ni manyiza hari yifabuduka bwanyu mu supermarket na nahandi kinywe noja kugira amagara marungi okora imirimo yawe izuba ryo notine kwekanasha kandi process bajango mcyara wenda hati bakoboke tantire abo kuba omwana mu ndomo wamana go muhire nagamara gagadodo nebindi bitahasigara wengera mu casting no wamwongera amana gatarga butosha kandi acuryo munda gizire nguce atakabire kushobora kuza koreje imirimo yitwenda ngutubase kunywera ko kunywaka ngene twaza kumuro garukansa kwa twine ekiganiro kite kikwatire na ebyo buhangwa ahabo kuba tukehayo mnonga okubasa kureba ngo twatahirira abana bato abaryo mu mashomero okugira ngo ekintu kiko kukibegesa bakikwata nabo bakitwegesa tukikwata abo kwa bakimanya then nyese tubasa kugira ebyo buhangwa ebigumire aha mutindo ebitateganisibwe nabwanyuma tugira kuturaje omwisyo murungi injire gwane gombuire ebitwahinga byera na nebindi mbwene turagaruke nje turaganireho kandi sakwanti kwetera amashomeraga already agahereze okutworeka ububasa omutereza poems okutereza emizano na nebyeshongoro ebiri kwata byo buhangwa oyongere kubaterera karuru orebe owakoraje owagambaje abasinga then nabwanyuma base kwahereza karuru kawe tugumize muntu wahereze birabo byabo okutubatebekanisize omuringo ogwo kubasa kurwanira ebyo buhangwa twahumura tugaruka. Ebyizo mu papura z'amakuru byabambe kushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oboraro burungi abana nbaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi
otekwa kugira time eya general screening. Okay, general screening ate nyingi ziri affordable because screening nyingi zigendera ha myaka yawe na gender. So ojo package ya charity because of 35 female na itarget. If ibindi data kubyetaga most times that we don't test for cancers ntangumu za 50. Wota kushasha cancer ntangumu za 50. Jana cancer ya cervix so mantabi ni HIV na chabu mtandika ali. But if you don't have HIV, then it won't manya what charity na itage for genus for annual checkup na itage bahabwa AGA. Uwe myaka 5 na itage uwe myaka kaga mugite munechi. Yeah, so I think abachara abato actually from the time umuchara yatanga kugirenda with 22 years or 23 bashimye ku establishing a clothing profile, njeta mu clothing profile. Okay, hata doctors base muchikora as a comprehensive test. So ni bachebera around 4 ebirungo bire binagambo mushagamo tureba kora ukaje mekwa ine mukaga wine zinga eziri no monitor no ine zinga then tukishango ine mu one of them kurenga hati tumanya ngo umuntu uri hakatezo ko kufuna clot kora girenda garkam kora shange byayongera mu hakabazi atija kwatwa clot inenda. So what I'm trying to say no kudangu abantu waba no kirakora annual general screening risk ninga katezo ko kufuna clot ni bakapiki mu takakamanyire ndikuhendera nyanamba gambire mu akatezo abamwe ako kufuna clot it is genetic, it is family. Really? Yes, tuinabanta bo kushanga ngo genetic abako bakozirwe amagara gabo ni galeta clotting factors nyingi so ne bakora clots. So you want that to manya yeah, if you are like that ningo muntu washukana na pressure na cyo gamba na cancer ubutafari bwawe ningo butonde bwawe burya katezako. So it is general screening eje inagambo niye kubasa kuchipika kaja ubwo muntu ayina katezo because clothing factors is yahiguru ko aragirenda mwezo gombazi for 6 months abase kuzara tine shonga mine hwaira every 6 months test washangira so mpumbazi ishaga mishube yamuhe takaye kwata. So abantu abinjini bakira kuchimisingira aho shanga yaija cyane murenje well clothing basato kutambura no mushahibiri within 2 hours ebiyazireta yatambwira yakiro mu bwonko yareserekizo konka tugira ngo ikikucira kutuma yatambura ni waji kwata. Yes, waji kwata ukatugira ngo yazira exercises kasha exercise no dukora takagizire kuroti katugira ngo wagira kuroti ubukuguru then wagena ngo ku massaging ni baba ni bajagura hategereta etambura ningo muntu twakonfirm ngo ine kuroti mu musi then akatambura kuzumwirwaro aho akamere kura egenda. So konka okugira ngo yaho yayetwara nikira kubaho abantu abingi clots zikuba zaretwa okutaro mundo musi because ujuke ngo okutaro mundo musi eshaga banebe cyatambura speed yayo. Yes, so cyo cyamara korwa yashaga me ine speed yayo negenda ekitwara konka wabo ine clot yako wabo bujangu maybe oshitani munonga ninga oyina katezo kake nagamba kabarungensi gwa bakubya amachitane sandi ibiri then neguma hakwa netinje cyo kudisika yego emara uri musne sandi ibiri takatambire ngaka ntaje cyaje kwata negenda twagamba kigamba cha clots konga kinkwe na mutaka ye batuwe na ni general screening uronda katezo bakamanye bero bakuyambe kuja mutakafuna clot. General screening ne ya blood clot yonka ninga no manyisa kuchebeza magara. Yes, kuchebeza magara. What I usually tell them kuzo mwirwaro then doctor waje atamyaka yawe ne biduine no itage konka abantu abinji at clothing profile ne biri mu as a must. It's costing like 300 400 there ni general screening chiringanire nga 150 200 ngubona gama chija myaka yo ine konka ita 15 ntara gizo ziri affordable screening. Yes, okay, no kwa aho muri mbaka basibere no bari cyane temo barabantu batureba mwe bare kwega kandi ninjira ngo twayihamu kamwe ninga tubiri tugende twirinde clots kora buri mu basi muko tambulemo otakashita mpaka Kampala wa home office muko tambulemo umwaka wo planning of naka sento gendo kole general screening bakole waka ugabe wa doctor tumiye no muchebe no na za clot ndebe they will tell you mwe bara mnonga.
Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, building a lifetime together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 354 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Emipira radio siabe emipira aitugana sakwatine emipira manu munonga rabe na mukaga turuhama East haruko ni playground tuzane na timu ya Honorable Advan Mbabazi averna munana byokwezoku tuzwana nena ba St Bridget Girls High School aishomero kashenyi omurinya mitanga bebe mbirwe presidential advisor abya environment inginisa sibyaranga otaferwe mpireji obwe Premier League off ito radio still on bishaji chirwe Nyakezo People's Circle, Katatumba Academy, Solar Today, Herbal Life Uganda, Golden Choice Parts Uganda Limited, Wendy Mobile, na Pepsi. Ombiri kwije juba. Bakwa. No wakwa. Abechibina. Abechibina? Eh. Bakwa. Okumuntu bakazanyizwe bakakira mutindimu. Boroku. Ito mechi binezo yetumbashe bitwaro mukaga. Chena kwa eji bracket ya kugamu. Bas. Ano waka. Basta. Waramgeno wawe ndi kutomushango hagati yawe n'umukazi wawe. Ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga. Wamugana kahemanya. Kora baganda gamara ubisana. Tuva bashaka we bari milonga ya. Twagaruka kandi of course kiri sisimu ka program at TV West. Ya njiri chobutundi Charity na Vincent Mujuruzit kiro tutambura hamwe dakika ninda bazabisha tuwezera umushayiti ya kabiri kandi ogaruka kwitwaha twija kuganira bikwatena nebyo buhangwa umwihangari yite ya Uganda kanda later tukabasa kukwetera abamashomero abetabiro mu mpaka ezo kubasa okurwanira ebyo buhangwa aho mwihangari yitu obo barukurabira omubitebyo barukurabira omuzano barukurabira omu byeshongoro okuruga mu mashomero gabo okubasa kongera okuturwanira bwenu process aho tukataho ekirabo cyango munonga ene buri yomwe naza kuba nasingura kurugero mu position yaratunge konka ntwenda ngo baterera karuru ahabo kuba mu process no bani wero inspiring ogumza bano barwanire byo buhangwa ibya kubasa kuretera twena nyensya twarara twagobamu ahabo kugira ngo kuba kubijumirira ninga babirwanira atiretera byabaho nitwe twahindura mitwe n'imitwarize tuboneze twishemerwa twire tuteganisa then nabwanyuma twena tubasa kubaje abwe byo buhangwa nyensya mbwenu otwicereze stand siraho nyena una mnonga ubanzo reba aho aho hife yanyu aharwe kishara urebe kunuyo mu matawuni nyuma y'imuri kutura ureba hari y'ibishara nemiti urebe ko ariyo mbagirwana soko ariyo mbagira ko activities rero nizurwana sebyo buhangwe ebyo then abwanyuma aho tubenho twati amacara mujurizi iwe tukakutongoza abo kuba owawe mbaheta a forest home aha bamwe forest family then
abarra nabo ko kubanora watambuka kwimutya misho rukutambuka rukurga wanyo rukwijaha ni nkahi aho kurotine butekanaho abo kugira ngo noreba uboneke byo buhangwa basa kwa byakwasirwemo. When you reach there, you feel bad about it, but you have nothing to do, and you're like, kaba kwemba bukora ho bakazankahi, then tureba ubundi bakabasa batakubimanya, tubasa kuyimusena no kubatera kahi. Now, noreba imbere yitwa turumukaga gutandukana sha mugaga gusasha ikumi. Ezihangwe zicuro. Ihangwe. Noreba ku enseri kuba neyosya. Emirunde minji hanuya abantu nibagaruka mu studio for AC. Aha na studio tune studio TV na radio nashanga abantu binyi bari mu studio mwabwa ka AC. Waza kwetegereza je abantu abine nkemiti. Noshanga wahiruka shanga hantu hari umuti muhango. Ora abantu bari yansi y'umutabo. Now there is always a difference. Boda banywani banja hifaha nabarga kuri ya stage hatubirira kunuya hari umutogwe nakabunda. Aho kushaka bakahirwa bine ho muti. Guruho niwe. Now omutugwine ntanuso na nenjo. Ombwire ko bwa buryo mwihangwe mbwera roho. Nturgo munje tuzahera mu mabeho. Now waba noza bushenyi. Warga cyumuraha. Aruha akacweka kace. Iyo tinga mano wachikozire. Konga we no rukurabaho orarabireho kakwikaho naje. Haremiti. Side na side. Mwe no mwihangwaho. Yoko kuba no uvuga motoka ya wagenda ningamba kuvuga. Yoko kwikaho urembera yahinda. Environment yone hindukira kimubura nehu. Ohura waruhukaho. Umuriza yes. Hato tuzauje kanira chikazinga mwana mvuge motoka. Zinukira bitabwe nangwa no hikara kiro. Then hati mugaruko. Hati hurabantu bajya ngweno hati MT nyina ngo abantu bacetegereze ngo the mother nature obahangwa to part of the ecosystem ebinte bikoro obahangwa turi kimwe hari yebyo konga twebirwe twaheza kwebwa haturi inkori yo mwana umukika wo kushangara mwijukuru uwe kikaryo mukikaryo mwijukuru konka at one time ariyo muri kiko nagira ngo nuwo kikecho abandi takubamanya azo mbya discarding harimo ishe harimo nyina harimo ishe nkuru harambishe ati we nareba ngo kikanwe takubaza kwebuza ikikechi kanshangireho kandi karabi abanzire kabariya hamwe nci nojya gucyatandikira ariyo nkikomari na twino turkwija kubaho je tukagira amagara marungi ukahurura abwo norobahangwa cyarite bukabwetambira amanya obahangwa because we are the system nekoraje hato koshanga ngo umuntu akabarwara ashiza kurwara mu myango haza ogende ocweka akashaka ukagiroti ukanuke mu nyindo nuiza ku ari ibintu byinji ebyabe bitambwa abo kugira ngo kintu bahanga ndiye nimbugambero ryaho nonguritse kanarongo nakashaka uyu mwana waraje ati yamirinkuza utabicenga nakanarongo kamunuce za nyino konka nokiha noshohora hero nokabona oya nakamanyizi shaka tukabyiriza hari ekizera nkeke kizera no kimanya kitambo munda aha umwana kuyabarirwa nyine nyine na marwa nyine yo I mean I have ereka nshuti aha kandi wahora nakujya ntinchine nimba umwetango ngwine aha umubuza nyine kala kukwatoka kajya now ati ebe bintu bikane bitutambira turuye I am telling you the reality kandi abariyo kwa kwetegereza no meshinga now hati turagment tubiyaho iwe yebuze biyo birigireho kubirigireho do you want to really assume ngo kapitine mugasho mwe nati yebuze kubiye byawe byino mugasho bikuyamba umuntu kuturage abo kuba nakugira ngo ekabere system yine cyo kubiyamba na bibine cyo bikuyamba hatumazire ori in the name of ntwenda kurebensi hati nicyo kurebera twina mabuga charity notandikira get and pevazi mvuga nzotera tayirizi iwe ko kuri umuntu wo mu byami noteka tangu what gives you that fresh air namatafara agagumunyizo abo kuba ukabo yine bintu really so now twiza kutura munsi tukatura muje turi abahuriye twina amagara marungi kandi tugenda kunga tukumanya itwabe tugiye twaba tutakubasa kurinda obahangwa
bashenguruka ibatura amagara maringwa abo bakamba ryaki ngwe bihimba amanya imberenje manya biha bebwa kugira ngo nane environment bembaturamo ekene baretera omwisyo murungi omuntu wabafuta muravu ombirizi ataho wanyusi atata batata wakatakazaga mwirwara ntirijo bwajwire kansa mukaba niyo mwatanga kumutere bikatu nakina katshuma hife ahifaho akaruho mbirizi omurusharasharo urukutanisana na barana hakari hebite byombirizi okochwa ofuta ojejena hargamu juice rukushana nekoti yawe exactly hati no mango ejo juice rukushete erumo chirise chibakweta chlorophyll. Do you know that your body ebichweka binyi mnongo munda yawo mu system yawe nibyetaga chirisa cha kijugwe kijugwe tumanyira ngo science zikanze kutama ateche tokora so mwana hati finally ochera ushanga buri kimwe cyona hata abantu ntombeke bikari ebe byamatafari nabandi bikirenjwa amuto akakwena ngo umuntu amanye byo wawe taho kamera nzanziranje ngo nanka abuka waza jya kamera ya charito mundo mati charite nanara mujuzi karabira shayina kandi akagenda naringaringa usange nafiki hati charite natera polisi tumugende mu kwata nyo namurebera mu kamera cyoriya rero mu kwata nyikiro rabirenka urubeno ruganka shayina rero ishobora ko benore bareba buri mushuma man generally go hangwa fi konka the question is, are we safe without nature? We are not safe. We are not. Amizi agage bisharaga kagagenda mpora hati umkugenda mpora kwaguga nishigawe gabanuga kora ibishara bire bikabwa kwata mizige bishara tagakwiruka cyane gajejena no gajeje kwaboza kwikanta washanga mwine nkakazi bahimwacu kwire mutima amizi gaho gakaga kiriya webare ko gatinyena muri amizi go rwizi rwitu harobo ko muri tanka ya tapu yawe ukashuta mwashuka musoda eriye kutukurane mwenu oreba because ebishara kuriya tukabikura kuriya wanurga zabo hejo kwe ninkahi byona hatlebete byondo are we safe ocheza wazambeho aba national water and sewerage corporation amizi gabire mabi ntire bagatumwa shita mumbazi manyabiya kumbu ya the root cause buriya ka abantu mumbazo mizi apana kagabe gabanigera tititi hari mu yambo bureba nka hari hasi okubuterami ati wote tahotistwa watu amutu ota ushanga tirije konka hati ushanga ubiyamba kandi hatubuture mbuto meizago kawe butakutwita buture mbuto meizago no mangu hatu nufa wagata munikafa kashatu byo byondo na nembaze itukuto meiza aza echikita otatega munikiza kurekiwe indeed yotateka hati arwe ibintu binge bitwatandikiye koze saye bazi twatwino ubunyanya bwo mu rutoki tinkibureba nyine urutoki ngo tinkibureba kwato yenga konyoka wobu obutunurura mwoto bwimatarama urya kitoke cyo buhoroye bwaho kurga kongatso mutoke no bushanga hati buri kimwe cyona nchikoreka nyonyine miyembe banjizire ngo cyeta kwandika tandika kwanga kwana netera nyinji gumanira garampora ogwasha ngo gwagumaho cyubanga cyo tuguhiro shanga gujunzura munda mwene banjize ngo ngwetago mbaza obo gufuhira abo kubitaka kuri ya hansi ngo iwaje kukikora kari yabiri yafire kare yebare hatukuna ni ngamba n'umuntu huntu konke ikintu kimanyisa cyashobora ikintu kinabenda kumanya yanja ngo enste kibasa kwe supporting rabo kuba tukagita kare konga hato imanyire ngo ahense tache supporting niwe toche supporting so life span iza kucendera tuzakutandika kurwara munonga twatandikire tuzakutandika kufa ebitakucenda because we cohabit so mbona wareba nebe twadani tubihereza tubona kuba umwe yo tacyo cyo kubanza life yo system no supporting ese nacho supportinga mwena muguma kongite tubiyero byona ntwenda gumaho twenka and we shall not manage mwana wareba mu mashomero mu campaign nkeje yo kuza kureba ko abana bari nubegese baba kubimango ntweze nibo fucyanye nsakare so bakitandikana bakumanya ngo tseme kurindo hangwa yenda kugambira ntuza kuba twakira abo kwano baza kutandika kukikorera bakiriya bakitandikane bazomaka bakitandikane bazare bakegesa abana maybe the future can be reclaimed bajangu bandozire no waroga abwenti yo note adava kuroga nchimanyisa ngo you practice the same na bwecho ntuzaha tujiraranga witu atucenere mbwenu noreba ranga njirere kakazahare tatirunko wira na dine kafunguka how really nguniesho ngabo nti tutunge bishikirizi
tukarebe cyane kitakoma akijenjire kijerye myeje mure mabi akatore mu batkurasa buriyo bwa Sodom na Gomora mwanya twabanko bwa Nowa ngo abantu bakashisha rerere mbwe natugire kiniga hati ni ntwaro muco gwo kumanyisa kugira ngo rahanga takagire hare rahanga takatutabukire okuyo nte twetabukire nk'abantu ebintu tukabikora nko kuturukwenda ebisharira tukabishuka mu itaka nk'utauza petrol stations emiti tukagitema ntuza gukora amakara na nebindi then tutahoza factory omunda naheru tucheza ngo rahangagire hare ruyare wensa akajihanga yatamu byona ebishemerire nito yatamu webare nyo and we put here to create you people not to destroy what we have found na bwacha ninjira ngo itwe twenka nitwe twegire hare ruhanga takatugire hare izo bari abantu bakukicenga ho kace nanje ndikukicenga konge kinkumanyaje no kugira ngo twena tukahangwa ngo turo umunsi twena ensegumeri nko kweli hatu twakire imingiro kwetegereza twateka teka ngo ese kuza kubonera sheme kuba tugira umutwenga icyo kurebera umuntu nakure sharra na teme miti na temeki na rwansa kiri hatu final ibintu bihuwaho bichoza abo gatarenya misho between me and you charity where we are heading at one time ngani nuru kure kitongwe bacheta necha Uganda twasigaze entuha omutwaro umene nkumino mu Uganda yona kashaze zarumbe shara mu gitera mahuri kagasigaho abwa environment area nihuruniriye yatura akuba abo hango hate cyara ko kweza kucita entuha neta cine hekutera haterho nefa efetazire wareba hati yono bazaje tentu hake kufani inferwa ki abo kwantu kuteka teka atshiyane ngamba shinendisa so warebe cyande kiruho hati yo banzo garke nywe buzo tenzura kayabire go kimko kariboro ho bikaze abo kube ebyo kuretoroho kandi ro tajya muturubine mugasho enseke mu bufuti bwayo n'uburinga ubutagasi no bufuti bwaba biringanire kongati nuza kushesha shayibiri nuburya hero kushanga umushana nshamna itento batire siminti tutire hebikari tubitireho waya z'amashanyarazi ndere mbwe no butaka bukuka uyibwa ngo amashanyarazi agora kutunga nagargo mu gihe cy'isharire cy'uwisire then ukabona kata henjo abo kwa amashanyarazi nagargo meza ata harya meza wahita kare the future of hydro icyo kurebera amahanga gatungukire isi natura n'aba inshiko nyingi munonga zense amahanga ngaganire exactly tukakora akaruho kagumeho atecho kiriyo nkitibwa mesenda amahanga garagatungukire kureba ngo hati ahitwahika agamahanga gataka tungukire nago garaze kuba nkitwe n'akahono kabakujaje bo batamwe sente konga bakitame sente umwito tugireba ngacyanze kugira ngo bataka sente konga bo bari no bageza kugira ngo akaruhati risikatakarugaho nabo bavuga karugaho nabo tubaroho nitwe turu hatabiro debate erukushana nkeyo kusikomugwa amahanga gataka tunjenge na kutunga kuba nkagatungukire konga gatungukire ngamangu twaza kuba nkago n'akaruho kaza kurugaho Soni hatukumisa mtakatumanyira imwe kamwatungu tentwe mwatira makoro mukagi mukita buri kimwe hati twe turiyo mu rutaro ntwenda kubankabo kutamakinga buri kimwe tutemaho buri kimwe cyona kugira ki so you can see the future of this planet ter guaranteed tukaba shuwa ngo there is nowhere because obahangwa buri nufa emishana mugireba atubo bari abarebere enskera agumize mensuare misho ko ntuza gukora ki because bon cyo kurebera atamahanga tugacese ba mashanyarazi ga hydro because bakina mizgo kugira ngo no generating amashanyarazi no the future of hydroelectricity iyo ngapa hotel safe abo kwa no robwire no bikemigere yoma hati nicyo kureba bine samo agona go muyaga bine sora agizo bine na nuclear nicyo kureba ni twatandike kugira ngo mboshi nyine so you can sense ngo mission so twiterezine tusharinga already biriho abatungukira bina makorero baguma mbata aha sente nitwe tubahereza moya murungi and we balance the equation at the minister wa environment konka nanye banta hono bundema no mayabo nchino bundema no baza kutaho mbigambo konka mwinu na yaje hat president yaje atanabo nikiba kirye kigambo yes no basa kujuti nawe konka you see we need action tingwe taga kumuba konganyo obabari yoha we need action because we don't have actions kujangu bagire ngo minister webyo hangwa then urebe byo hangwa ne birindwa I can tell you we are not doing anything mbashine materuho
tene offices zo muri mbaro mutizirumu, but what are they doing? Akavera konka kateremera ibinga. Akavera tukakajya ngutwaza kiyaho twaheze twarete cyajyo cya microns nikimanyisa nkoko kureba urupapuro rugumira. Hatu bajya ngo hatu baresera ko akorobi. Ngakora bakono kacyo. Atakoro ngo twandukenda. What we needed is gather parcels. Okay, ate twaza gukora abanywani bitu twaza kubaretera amashomeraga mu njere kureba eba kututenseze bakutuganire bakutabura. Then we ihe mumwe umuterera karuro joto tumwe naba bakoraje utkani mbendeza obusinguzi. Katwacire poems twacire misano twacire ebyeshongoro okurga omashomeraga katugarebe. From the surrounding vegetation, we get food, herbal medicine for our living. Yes, let the conservation and the protection of our environment be everyone's obligation. Also for us, conserving our surroundings for our life protection, wild animals in physical features like forests and mountains, promoting tourism, elevating our country's income. See, roads and water bodies around us. Wow, this will be done to conserve our environment. Conservation of our environment. Why? Cutting down trees for Jacobani, poor waste management, pollution, causing climate change. But then, vegetation provides us with oxygen. Could anyone live without oxygen? No. Let us plant, protect and conserve forests, trees in our compounds for a tranquil environment we deserve to live in. Oh yeah. Let men and women, young and old, be careful and responsible for our environment. Yes, it's me and you. Rise and join our hands to conserve the environment for our future generation. For our future generation. Darachipa mukuteme miti okusura sura bichupande libera chiti muchimanye uwange toba zifuse kasasiro muchuse tulase kula bana Uganda kutonde wesi yafe uwawono nedonye chisuse tuchuse ubebi bila bitemedwa ezo zizo nedwa kare tukwatire Country of the blind. Oh, Uganda, the pearl of Africa, the land of rivers, lakes, forests and mountains, a paradise to the east, like grow worms, every foreigner is drawn to it. The pain that cuts like bread, Mother Nature bleeds, an agony that crushes down the soul, but people are blind to her skies. The world has turned against nature, vultures roam where beasts played. Humanity, the nature calls upon you. Say no to life destruction. Ugandans, what happened to our motherland? The country we felt pride. The country that everyone wished to explore just because of its beauty that was precious in everyone's sight. Brothers, sisters, the entire nation, let's rise to fight for life, not its demise. The future of our motherland, Uganda, is in your hands. For God and my country. Stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Knock, knock. Who's there? Eve. Adam and Eve, see the leaves. What happened to where you live? It's too dim. Too dark.
Madness as you've left her in sadness. Madness as you cut down, Strip down, and wash down her crown, deep down. Steve, do you not feel remorse? Have you no recourse to the one who gave you your life's recourse? Oh, sweet, simple, silent Steve, simply mention your intention. It started like some sort of innovation, you know, a clever creation in which I could use the available to avail the unavailable. But alas, your shortcut last. You've done more than just grass. Masses of forest gone. Certification was born. The oneness of the waters by the plastic filth was torn. The free, fresh, fair, frail air now. Oh. Why should we be puppets in a rock? Tick tock, tick tock. The clock at the back. The time is ticking. A perfect tomorrow is taking a French play right before our eyes. Why are we so lazy to fight? Take a step into your future. How would you like a world without trees in its future? No, that would be torture. A world without water in its posture? I can't imagine that temperature. A world in which every creature is left to bend, mend, and tend, only to the pieces of peace that now lie powdered. Otaferwa abataka nani ntekateka mazima tukore hakajenyi kake katari kutuhenda kandi akajenyako katabura mamarwa niwe naza kubahereza enkoko 3 eziraribwa abagenyi umushango gw'enkoko ezuwa reka ndeteye ebitoki nk'10 n'esano yinkwa abataka mu nkwate amakaga kanga kandi nenye nomangu baro bampa mukazi kandi wabusha nshobangirirwa shi agarhanga omukazi wabusha ataronkoko atarombuzi atarhonde utagira umuntu wono wagambira ikintu kinangwa kumanyisa bunye nakugambira nakweshengereza aba nacerebera ecyo tinkakikora gasha kirabiyotenda omakaga ngendoronda love you, sweetheart. Shobangirirwe. I love you. Otaferwa kakarungi muno kakaravunika ka nikaswitari mawe akeshongora kwa mwezo mushiya wenikaha nimkhereza akadriva wanje ni duriva
Nani? Yes. Bata kuntwaraho. Yes, sebo. Ababo kushaririza nibende buhire. Wakasindikiro mushinja wanje robata ryabanjira ye baramunoga robatoha ryabanjira abandi bagira bata barere Eji niyo shaha yawe iyo kutera karuru rero katura nishomero erekerezayo omukuhanga w'emizano ebitebyo narebye shongoro ebikwasira kurinda ubuhangwa bwensi gumana ureba programu zitu nkasimuka shahibe necweka zakasheshe omushonji shahamnana zihangwe hamwe no mneneserezo shahi 12 zumwe baziyo teresimu orukutura nishomero erikusinjireyo hona nabo no basa kuzami kutu yeitu nka X na Facebook rero tura nishomero erikusinjireyo okutera karuru nukuza kukoma oruwa katano ebiro 27 ebyo kwezi kwa mukaga omwaka 2025 rero ebiro 30 ebyo kwezi kwa mukaga 2025 turanjira omutsinguzi w'empakezi. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebiko Nambarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay. Cashback, instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Omwoleso gwa Bride and Groom gukomyewo okuva nga 27 okutuuka nga 29 ogw'omukaaga 2025. Ati tosokano jonda bakoga tunagenda omukwano gususeeko dia Yesu bamutatuteteze kebelesa sabsara simba bagandira kuso mwezi nga 29 June tugenda kubeera aliku Uma Multipurpose Hall. Yes, nga tuliku New Vision Bride and Groom Expo. The Bride and Groom New Vision Expo era mwezi nga 29 waliku Uma Multipurpose Expo Hall. Bim tusangeyo. Ku mutwalo gumu gwokka buli lunaku omwoleso gwa Bride and Groom gutegekeddwa kampuni ya Vision Group ne bannamikago. A new era has arrived, and it starts with a simple download. Get the new and improved My DSTV app and get used to more control with streamlined payments, easy error clearing, live chat assistance, and more, all in one app. This is the My DSTV experience, reimagined and upgraded to a whole new level. Download the new My DSTV app from your app store. Looking for instant excitement? The Uganda National Lottery Spin for Cash game is now available online. Wherever you are, you can join the excitement for just 500, 1,000 and 2,000 Uganda shillings. Don't miss out. Register now on www.nationallottery.go.ug for a chance to win your share of 2 billion instantly. What are you waiting for? Play Spin for Cash now, anytime, anywhere. Ituba is the proud operator of the Uganda National Lottery. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Awundu kugambira nguto zonanzore chirogwa Kampala. Awuga Medrotex Americana live in Kampala. Kazara boy. Obga bitebeka nisimbwa
Shiny Events ebirabiri na mushanjwe kwezi kwa mukago mwako aha New Club Obligato Bomba Road aha Sungina na Norvic Hospital okutama mutwaro gumwe VIP ne mutwaro ebi Gold Table mutwaro 50 kandi Platinum Table miliyoni mwayonka okora booking zero kumanya kushiraho 083 anane mwikumi na mukaga kaga na mwenda shajugwe Pepsi TV West St Lawrence University Aquafina Inspire Africa Group Night Breweries Limited Tim Bakery Starbucks DBC Events Shemi Products Manzi Woods SMP Tours Wonders Beauty Products Simbrembaras Kweshanje Obligato Kano Kamanenebo Kakusta Times. The FIFA Club World Cup 2025 is here. Star Times. From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buliomu Nene. twagaruka ngo twakumanyise kandi of course no mabibwa mu byumbi buri kugira ngo azokire ko kwihaganda twatubaze ngo twazomuka humuro kugaruka mwe twagaruka ari twatuze ngo tuzakutandikira twagarukana n'akaruru kitu ahabwa abantu abo amashomeraga agatwire content rukwata ahabyo buhangwa kandi nebituhiga munonga abarabojo nabishiki kandi amashomero gitu twine amashomero 5 sofa umumpakezi twine abakigaragara abatuhereza ekikwato ekitebyo aningash poem twina bakayikorongo abatuhereza icyeshongoro twina banombe SS abatuhereza poem twina ba Immaculate Heart abatuhereza umuzano gurumne cyeshongoro then twina babiguri secondary school nabo abatwa icyeshongoro esumuzitu zo kuteraho ningashe sumuyiteri ya screen yawe eje ya noti bir noti mwenda noti ina mwenda hello Charity na Vincent yes sir murireje shaniwe mwari kurebuka je amina wari kusima ati ubwo cyo heno rastamyari yamasamuzo murishimo yare bitogumaho wishemwe nyoni ifira kintu cyanje cyanyuma abazyo yego biguri tingujirugaho biguri yaguma kurya hamutuma of course yabare mnonga barya nemtejo kwenyine abarya masaba turamukize kandi warukunda sisimuka na mnonga abahereza bayo gumiza muri notera akasimukawe noti bir noti mwenda noti ina mwenda hello everyone Orireje sebo yego mukuru mushoroze no mukuru chate bari kubayo no kutera amazina na waterera na choice yawe izina Ambrose change ogaichera so tuguka kugomo rubare tungamo mbenta kuherire gayo bari kutera yego mwebare uhereza bari kusema ngweno reba kire ndeta following ry'amashanyarazi konka nakwatwa wabwa ari byabahera izoba nani ndebe ishomerere ryabanza nibyo kigaragara yes nandi amukwegesha nyine we cyongere cyo natire we nsheta amawazo endere initiative agaturya advocacy for sustainable development mwe narebe bigambo byabo byajwarana n'iteka tekejo yes kugira ngo turinde ubuhangwa bwensi kandi tutekatekere generation eri kuija Nunda generation zezo kuija yes none bagamba ngo it is me and you kugira ngo tubente twakore echo indeed ego nari amukase cyo kubite bene abantu nabo bakora kurungi nibare ego konka umwe twaturya serious issues twetago kuvuna
Okay. Twetaga kutera mu ngaro rero tukashemererwa kuko turi yatishuye. Washare mpaka mbwenu kwenyine. Yema kandi korentyo konka abatigaragara banga message nungi sustainable. Kandi turebe ngo twarwanira kurinda ubuhanga bwese. Webare mnonga baturebere abo kicweka cawe kandi ntugumiza mutera akaruru kitu noti mwenda noti ina ubwo yakahakigaragara uwabanza yakahereza biguri iwe nokahoha ninga nokahabaye. Hello. Kandi abagambaje abatera bagambaje very loud and clear. So ego sebo rirota. Hello? Yes, sebo rirota. Rirota. Ndiaho shaniwe amazina na waterera. Kandi ate cyo twantugamba. Exactly, because now njena nkora atere yo muting ebyokwe yogambi icyo tukurure nense kurure kandi abantu biza kujya ngo watensajya uko bakurura. But now you want to listen to yourself. Hello? Hello. Hello. Ego nyabo rirota. Hello. Yes. Orireje? Nireje. Amazina nawe waterera. Ebari natera cyane. Yabare mnonga tugambire choice yawe. Uguri. Yabare mno. Thank you so much. Yatora na biguri. Twakira yo ndijo kineyo ukwakira abantu komwe babiri kurigirira tera speed tugamba amazina nayo waruga necho kwenda. Hello. Hello. Yaborire kurungi. Turigesha niwe. Wakaruru katera biguri. Yabare mnonga. Amazina nasigara natumwe dukunga katamba ngabwe. Yabare Idis omunyabuweju. Thank you for your vote. Wabuweju owachani owamaria masa na no witu wantungamo. Hello. Mutawe ni hotel Kampala utugambire choice yawe. Yes sir. Riramta. Turiyaho sebo. Na tera rwa mwanza ga mwenge. Yabare mnongo wa rwa mwanza orateso teya. Akaruna kahereza buguri. Yabare mnonga. Thank you so much. Oturamukiza ba rwa mwanza. Very brief and precise and na intensa ngutwate yo ndizo. Tugambira amazina ndi yaha na nimpaje mwenu briefly like that. Kandi twatagana. Hello? Hey. Mutawe bakomoga go kutera. Mutawe turiyo ntwebuza ngwe birebi. Hello? Yes sir. Hello. Hello. Yes sir, you just sebo. Hello. Wareka ho volume ya TV set so wagmano yehurra tuwahurra byakunuya. Mbwenu nucho takwataganda. Ntwenda yo ndijo muntabo kwa twina amashomera 5 kandi ntwenda abatezi bakarura barinzira hari 5 sofa twasya 5 so ntwenda abarayojeho. TV West hello. Hello. Yes sir. Ubwo amaya y'ibintu kurwo mu Bushenyi. Yabara umunyabushenyi. Uragambo teya. Kigaragara amazime kozere yawe harimo kwegeta kurusha ndonga. Yabare mnonga. Webare tera karuru. Kari. Sibaje. Yeah. Let's get yeah. Kare twate muntu twikiriza na democratic ring one person it can be you. Yes. Hello nyabori rota. Rirota. Ndiaho shaniwe amazina nayo waterera. Banyeta kare natera burunga. Wewe ari umunyaburunga notensa ki notora nabahe. Nitora naba maturity. Immaculate Hearts note kubona OG. Immaculate. Kare nimbakunda minonga nikunda sister Church. Yebare tukunda busuma.
kare mukama gumene amina ababurunga batwakurre bagambere babana bahinge bari kwegendesereza batakashisha ibyo bahangwa esumuyita kigwire ntwenda mutawe taka kucinjira na heru ningo jiro ayakwemerera ndabwa nyuma tubase kwendera akashonshore cyaka turebe this time round on program ya sisimuka nabahi abakoraje akaruraka tujya kwandika gita ntendera izwe rya nyenchakare tugite abakoze rejo musisimuka bw'amazoba gona mushonji reno muneneserezo rero arabe yagizro bururu bwinjo mu program zezo zona sakubwita hamwe hello yes sebo hello wanji hello ihaho bari ya TV set yawe atsebo mwa reka kutujabiriza gumubanze wiyo hari ya volume de nasigara tubekiriya ino joka twatugabiro tuzirjeho atumanya ipati so yawe biruzire bwanyime kabirege noyebwa ahandi ntenda kusima abo kuteresa mweza abo kuba nureba ishigenderwa kiri ngo twetago musinguza hato musinguza akabonekera hata buriya buriyo makiza ya participating so how do you say no rugayo tokajyo twaronda mogu ati no tarfe abantu bazojya ngo kati vestega bwe so atima bakutera nimo mukoreka ngwitwe abo kuba wahurura nko mu kerereze cyentunguka kurugarubare yaje ati bine message kubaje packaging the reason I'm voting them nabana so muri no mukorecho kugira ngo final muri no murondo musinguza kongizo twenda in special kusima bona ba contributingire aho kuba buruba mu bine message nungi then usima nimo abari no babatorana kwikiriza ikigenderwa cyo kutorana ugorabe nareba nkokozirije mwebare buzima turiyo mu environmental month kwezo kwa mukaga kuona nito tushazire mutwakwayo okubasa kugira ngo tubase kugira ikitwatamberaho omukwatana n'ibyo buhangwa bwenu mwebare abamashomeraga kigaragara management n'abana bashomesa n'abandi kayikorongo nombe Immaculate Heart biguri mwebari mnongo kutamubwire bwanyu na time ne sente okubasa kurwanirira ibyo bahangwa bwenu abakasheshekeri izoba akebero byo kweza birna mukaga abo kwezi kwito kwa mukaga abo program ya sisimuka kigaragara secondary school yihayo ubururu bubiri kayikorongo this time round abo program yihayo karuru nombe nayo this time yihayo akaruru Immaculate Heart yihayo akaruru kamwe kandi biguri ninjangwa habwa hati abo program eji tutakagise buriya bwona yo yihaye bururu buna kandi niyo yaba nke yayebembera aha bakashishaka bitunza kwantu gita tubwite bwono boyireyo hati ijo na nijo abo programs zona deriza y'ibiro 30 twija kwanturangira abasingwire aha bwenshongeje we salute you we thank you very much tubendeze birungi katubendeze tubasimire kimwe abo creative west na mnonga program ya simu ko mukasheshe kandi tubendeze okugumaje n'amagara marunjo mu rubyona then mugumze mu mureba ndamukiza jari ya rwashamire let's jari atwakura musiyani twebuzaniye ka wahuna huna mirema kantorije let me wish you the best omukora abo kubokora iyo mukozi umunongo yongera kuri sente zikanye konko gumena amagara marunjo abantu barwashamire tubendeze birungi charity in special tusime bona bo tureba ubwiro bawo ko baturebira ubweburingwa tubendeze birungi no kunda TV West Michukuru mugume n'amagara marungi twazo mukahumuro